Halo teman-teman, cari mainan lagi yuk di sini yuk teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja di sini teman-teman? Let's go, kita cari mainan. Ada di mana ya? Wah, apa ini teman-teman? Kakak mendapat ondel-ondel sholawatan sepasang nih teman-teman. Kita ambil dulu teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Wow, kakak sudah dapat 2 nih teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Ada di mana ya? Wah, apa ini teman-teman? Kakak mendapat lagi nih. Mendapatkan mainan mobil Tayo warna merah dan warna hijau. Kakak ambil lagi teman-teman. Kakak mau simpan, kakak taruh di sini dulu. Oke, kita cari lagi. Ada di mana ya? Wah, apa ini teman-teman? Kakak mendapat ondel-ondel Betawi ini teman-teman. Wow, keren sekali. Kakak simpan lagi di sini teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana nih? Wow, apa ini? Kakak mendapat kepala ondel-ondel nih teman-teman. Wow, kasihan sekali. Taruh di sini dulu teman-teman. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya? Wow, apa ini? Kakak mendapat mobil Tayo lagi nih teman-teman. Ada 4, warna kuning, biru, hijau dan warna merah. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Oke, kita ambil lagi. Wow, ini warna hijau dan warna merah nih teman-teman. Kita taruh di sini lagi teman-teman. Oke, ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari. Ada di mana? Wah, ini apaan nih teman-teman? Coba kita lihat teman-teman. Kita buka. Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman di sini teman-teman. Ada warna hijau, putih dan kuning. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, ini ada lagi nih teman-teman. Wow, keren. Dapat banyak teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.